Manipur gi matang da wangang dana leirakpa Prime Minister Narendra Modi na opposition MP singna thongkau khaibadagi ngasi tangai fadana parliament ta machin kanglakle adubu mahang na phongdokkiba wafam adu Manipur lenga ka manana mathamoi senba watli haina Inner Manipur gi MP Angomcha Bimol akojam na phongdokre Mamang chahigi parliament mifamda Manipur da nupi anida fajadaba thawung chathaki haibagi matangda tangai fadana matik amakha ngangkhiba natana Manipur gi wathokki matangda Prime Minister na wangang dri handak mahak masayaw na opposition gi luchingba Rahul Gandhi amadi atay opposition gi MP singna thongkaw khaibada mahak khangba ngamlaktabadagi wangang khibani haiki mayamda in haijaning isi ma silence ma break tore haitare ko haidi legitimately akoigi nupi gi level thinga yo bakoigi toning da bathu ma naked period to matang ma wa mangang ki ko mati ama mayam changna koigi Congress party na force tawraga koigi no confidence da mati ama ngang madumaina natana mana directly Manipur da refer tawrang ngasina hanmane haitare ko adu mase koi mayam changna thung khongpang kaubum jan ba mang kaw Rahul ji na sukra kausan aina sukra kausan moya moitra na sukra kaw khangam da jani ma sai hum kham da ngasi hangore mangang adubu unfortunately haitare ko mana ngai si kitang thamoi senba wat pu dong ina sung khan ba khoi swagi government ngang bu wa ga fet mana ba ko ga sisu asok da nang e da na su hek thawai nungai ga do bu do nungai han da si khudam moina mana school kare normal oire da ge violence handare kai ji pichimi na tav da Manipur situation je phari hai no one bagi normalization of abnormality codes lang mangam ji kala to bidan ja ji mo su se ku pc ju lag ya ko college school hang hai for example medical college ha ho ki Manipur mai misa tam yam da sapang am ra emu da tamam ba ma pan gi mo to ki kamu du ji la tam ngam ra relief camp ta lei ri ba ma yam school ha sama kar ga sapang am ra kang khong sai dun lei ri ba phibam ji da normal o hen ba ki type da hek tor ko adagi violence handare ngarang nan sum kapak e dan ngarang la ase de kap ha ngarang hingde kapai se si violence handare e hairi relief camp te lady this is a form of violence moi matai adagi maku bo kana no gyan men ta de with kam de le mina bi mapan thopam iruzabam ji was a daily violence makalam ne se aduna in he khaiza the violence is not an event it is a process nung ti gi thengnari ba dagi mapi ota da na minai dongna chakni fini bidong na ga mapan ga chatpagi ikai ba humiliation relief camp te lei ni this is violence I say kaw ni ko moina nung mai ka pa to ka violence na u lei re mayung hanjan nangam da bai se ma se daily process ma ne violence the humiliation am to ine ko sigi violence lei ba normalize o ka shulai ta ba gi type to ga ngangat pa se ai gi mo na tungina di kitang thamoi senba watle nakpu da mayam chang ngangjen ba dagi aidi khara kalap su marang bi parliament ta ngang bol oira matung da ko mayam ubi rabra di khangde atopa i media engagement am so aina ai Manipur ko aukat dikhane ke liye kar rahe hai ai kitang kalap sak do mana mati em palaki da lok sabha da bo mi nang matung da ko ai noi mi mp da launing law noi Manipur ma chawa ge wa o na wa lo ge noi gi hindi da yam kalabo wa ni aukat dikhana hai noi gi mafam noi India da noi sikana na masak ta ke no thoi dam to ni sigi pot se hen consequence for su humiliation thaina India gi former home secretary wa GK Pillai na jo high level Manipuris have been insulted, they have been humiliated. Prime Minister must begin with an apology to people of Manipur and high level GK Pillai adu I know so pan bu dang interview so high level Lok Sabha di thola matuni ko media house sama daina the truth is that in high level see hangat to humiliation jine hele see gi po see da se tak thai do ga ya de na mayam tang Manipur palle hai gi thapoi nung da thola ko Manipur praja bu si raga laili ba problem si bu solve to hon ge na to ko gi ai adu gi mani kya ta de ne ndau je apology to aduga we will forget Manipur praja sing su magnanimity yam na putil jaw kamu ni prime minister nai koi soi gre tong no honor ni handa ki thau mai ja pass is pass asibo hai ne ngai pe na interview do ko hau na hau re na
हंदक्तगी चुमना तौरनी थबक से लोइसलनी अखोइ नांगे गनो तौमा मौके हाइरा अगति को अखोइ पेने कनासु सावरेबो अखोइसु को होय होय न मैम चकदबना दु तौदबा हुजिक तौरई दुसु पोच आंसर तौदबा याम यावरिबो को अइना सिनि मैम दैना थंदनी सिमाना अदु याम लुइदि मणिपुरदा प्रेसिडेंट रूल सुंगै लेतना कॉन्स्टिट्यूशन की वांग बदा लालगा डी फैक्टो खुदोमिना नम नम जगोय सालगा इम्फाल दा चोंग ले दिना मै अखोइगी कैबिनेट मिनिस्टर ने मैम ताबी होबरा अखोइगी सिक्योरिटी एडवाइजर से यूनियन गवर्नमेंट हापकने अखोइना हापन नतेना अखोइ खुद पुले अखोइ ngमजद्रे से मैम ताबी रंगने दो फोंग सु प्रेस कॉन्फ्रेंस हाइरेदना अखोइना हापन नतेना हुजिक हाइदोर इनेबो अदुगो थोलकपदी ऑर्डर थोकपदी गवर्नर थोले इनेबा if I remember correctly article 166 की makadani अखोइगी गवर्नर ने स्टेट गवर्नमेंट लौबा पोरमा ऑर्डर थोकपसे always in the name of the governor the थोलकने if I remember correctly, article the 166 or on Indian Constitution. Aduna state government over decision the governor imaming the thola kaneba ko. Adu akoi May 31st, 2023 mamang chahigi mi gitang kuntra ma thoida akoi gi security advisor hapagi order thola je president akanu gi maming the thola teba home secretary natraga president gi maming the thola teba duna takpodi center na thamna teba officially कनाना थोलै कोई गवर्नर की मखादा थोलै ने दुन ताकपदि स्टेट कैबिनेट ने थम्मने हुजिन न हारेना स्टेट कैबिनेट ने थम्मनी अदुगा मछाना उनसु कैबिनेट मिनिस्टर मुं कह हागेदा दिल्ली ने हापकपने दु इफोंग फोंग अदो डी फैक्टो कॉन्स्टिट्यूशन की वांग मल्लाना कॉन्स्टिट्यूशन के चनबी थुगाइरगा स्टेट की ऑटोनॉमी लेजरी बसी नमनन तौलै ने मददै द ngang bang की जब कोई सरकार ने लेखलगा कइनो कोई स्टेट न लौजगदबने तो मैम निंजिंग भी होबरा national media da ina mamang chaki da interview ma taukan da Rajiv Sadesai program da is a proxy by rule by central government I ma'am thing bi hobo is a rubber stamp ne example pe mamang gi central government na akoi ai khudam mam pe ai ngang ai se facts and figure yaw da ngang bo na ti example ma'am to tv hobo upspa extend over the 1972 gi matung inna amendment tawkar matung da स्टेट के कैबिनेट ने लॉ एंड ऑर्डर से स्टेट सब्जेक्ट सो मोय न तौरगा कैबिनेट सिना रिव्यू तौरकांदा अपस्पा से थम नत्रग एक्सटेंड तौ स्टेट कैबिनेट ना नत्रग न यूनियन कैबिनेट ना डिसीजन से लौरक होम मिनिस्ट्री ने यूनियन गवर्नमेंट ने सु लौबा याय हा मदि अपस्पा थमबगी पावर से स्टेट कत द लेरमने 1972 दे यूनियन गवर्नमेंट ने सु दुगी पावर से पाइगरे को अदो मणिपुर की अपस्पा थमबसी याम नोकिंग दी स्टेट कैबिनेट ना नैना रगा अखोई कंडीशन से फत्रे अपस्पा से थमगे हाइब नतबिदा अमित शाह ना ट्विटर द कई द लाउथोर मतुंग कैबिनेट नोइन डिसीजन लौबा सारगा ऑर्डर से अखोइन थोइनेब अदुगा गु थैंक यू अमित शाह जी मु हाइरिनेब सुमाइना अखोई द सुमाइना पुलिस स्टेशन दे लौथो अनि सुमाइन तौरने आइना हाइजबदी डी फैक्टर डिसीजन लौरैदी यूनियन गवर्नमेंट ने लौरैने अदुगा ऑर्डर थोपना स्टेट कैबिनेट ने लौबा सारा थोइना दुना नैना रबर स्टैम्प हाइरेस डिसीजन दा दे लौरगा जो सामनन हंदकसु India की लेरी बा federal structure whatever semblance of federal structure कोई लेरी बा सिदा concurrent list state list union list ले सिदा state ना पाइजे रिबा power law and order सिबु CM मसा मंगना आई chairmanship ले लोग थोक सरगे unified again headquarter है जिमा unified command है सी technically दिखनो है बिनको official मामी unified headquarters है बिनको अदु लोग थोक अगा अमजी advisor हापे ना state cabinet की decision तौरगा गवर्नर की ममिंग थोलैने अदुगा मचिन न यूनियन गवर्नमेंट हापने हाइ ngamiने सिंगी कॉन्स्टिट्यूशन की चनाबी अमसुंग अखोगी लैरिबा स्टेट की ऑटोनॉमी लैजरिबा अखोगी मजर एग्रीमेंट प्री मजर एग्रीमेंट लोइन थोगा अदगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की एक फेडरल पॉलिसी का लोइन थोगा यूनियन ऑफ इंडिया न 1949 की 26 नवंबर द एडॉप्ट तौरगा 1950 की 26 जनवरी दगी चनाबा होगीबा इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन मखादसु स्टेट एना लेरिसी की मागी सर्टेन ऑटोनॉमी लेजरी नेबो को स्टेट सब्जेक्ट नि गाइना लोइन ऑर्डर से सी लेना कोई सी सरकार से चिन्नसु हाइंगा मेबा मियाम मामांगदा अखोइना हापनते दिल्ली ना हापकपनी सिक्योरिटी एडवाइजर जदु थोप ऑर्डर ना स्टेट गवर्नमेंट थोकचली नेबा अफ्राजु यूनियन गवर्नमेंट ना लॉक्शन लागा डिसीजन लौगा यूनियन गवर्नमेंट लौगा डिसीजन यूनियन गवर्नमेंट इशू तो होलो ना कश्मीर द तौरी बना तक नागालैंड द तौसमना अस्पा थमगी ऑर्डर थोलपसे यूनियन गवर्नमेंट थोए होम मिनिस्ट्री ना नागालैंड द कश्मीर दिके न मोइन यूनियन गवर्नमेंट लौगा डिसीजन
अखोई दने यूनियन गवर्नमेंट ने लौले अस्पा थम दब कया पुलिस स्टेशन लौको को दिजे दिल्ली ने लौरगा अखोई के कांग्रेस ने साइन तौरगा थादोर इने बा कैबिनेट डिसीजन लौदागा अदु दने ना इज अ रूल बाय प्रॉक्सी इट इज अ फसाद नुआई 3D पिक खबे मणिपुर हाना देसु चाही लिसिंग लिसिंग लेरे हाय बाय खोई की लेरी बसा इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन मखा दबावा सर्टेन सेम्बलेंस ऑफ फेडरल पॉलिटिक्स मागी ऑटोनॉमी मचा मा लेजरी जो कॉन्स्टिट्यूशन की चटनबी की वांगदा दिल्ली ने खुदो मिथिल थिल तो हलमंग अमै बसी तौ तुमे लयु पमु हबलु सिगी नोटिस से थो वैन चलैबा सिगी से कॉन्स्टिट्यूशन थुगायरा बने नंगी प्रेसिडेंट रूल की कॉन्स्टिट्यूशन में पीबा प्रोविजन नेबा सिगी खुतौ सिदी माय बाप दिल्ली ने चावरगा तौरपगी कल्चर नेबा अदुदा यारिबा अखोगी लोकल गवर्नमेंट की मीसिंग की पोस्ट जो खोई सि थमो याम थिन सुनिंगाय नि काइनिंगाय नेबा अदुना कशु नतबिदा प्रेसिडेंट रूल गाने मियांग दे कुपना रो हायो को मुल्ला नैनरदी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के वांग मलालगा स्टेट की ऑटोनॉमी थुगाइबगी एग्जांपल दी आइनि हाजरिस अस्वा थमगी एग्जांपल पिजरी जुनी हंदक मचन मंगना सिगी सिक्योरिटी एडवाइजर हाफ दिल्ली ने हापक बनी हाय ने ऑर्डर थोपना कोई से सीने ने शो इने नंगी प्रेसिडेंट रूल ले चीफ मिनिस्टर मसाना थाजब बस तू सीआरपी ना मैम रिपोर्ट तौन को हाइजबने को पेपर द तौर इदना हौजबा इखाई दगी सीआरपी दो रिचल रेल हेवे हाय अमन सोना कंगना तो मिदा असम राइफल न थिंगे हाय आर्टिकल 163 मखा द लेरी ब कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ने गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर चीगी के नो नते बसे is a constitutional people sarkar ne adu na haibo order da kai maina nangi law enforcing agency le ba samrai fan haibo in dino kai no bi share pina khoi gi cm na haibo de ilan madu de khong dang chil ga no wai ai constitutional head ni state amagi chief minister ni ai khoi gi government among cabinet amal lai ni manipur ni am khan sarkar ne araga delhi da muknam bi kari gi कशु खाना जब मित उच्चाई भी टाइप तर प्रेसिडेंट रूल थमजल ले तो ऐसा ऐन हाई जब दे निम्न द नैना बियो अदुना ने हिना मयाम सु अपील तो जो कोन मीडिया न तो कम द मिकअप थोप मतम ओइ रे खोसे अदुना सिदा हाइजल लगा तो बन बकदी जेन्युइनली आई हाई जब दुनी आई ने खोइ नोइ तंगम पंते गोन ममान दा आई की प्रायोरिटी कई नोइ हाई जगी रिलीफ कैंप की हाई जगी मयाम निजंग भी को रिलीफ कैंप की इसिनाउ इमा इसा रिचा सिंगा वा बसाई नंबर 1 प्रायोरिटी आई हाई जगी बोर्डर लोटे सिनाउ मैम दे नाम जो हंबिगे इंगोंदा नंबर 1 प्रायोरिटी से एदुसु हाइजेगी आइना ngangi wado ai मैम ताबी हो ब्राई लोक सभा दा थमोइ दगी लाउरगा आइना भो पन बदा हंगोइ रब फिबम द लेरि बाई gi रेचा सिंग रे लिप द लेइ सिंग सा सी हाना येंगा नो नेशनल जंग वादि तोइ ngangi तो तासन नदना सिगी से नॉर्मलाइज होगा दुहोम कुंगो मु यावरे स्कूल कारे नॉर्मल ओइरे हारगा ओ इसे इरे चा क्या मयु मै kai खादोक न लेरि बा वारिबा मयाम सिबु कुपसन गे तो बपोट ने आइना फाक्तोगा इंडिया की पार्लियामेंट हाउस थमम बिदो अदु आइना ngasai promise तो carpet makha da namjal thamaloi it will not be allowed to be pushed under the carpet as a people's voice aina tin ngang aisu lamdam sida pokpa lamdam sida chaw ko macha am oina pin da ba mayam do aina madu kan to boi wane parliament da miyam youth si ngang boi wane lepa amagi luching mani prime minister ni thamoi se ngang bi lepa amagi luching ni chief minister ni cabinet ni khoi gi miyam na thadar ga sema sakar adu miyam da bo minam na sum taw ga hai na lei gi mutta thamoi se ngang na bam lei bam chang ni hai jeri bu adu kitang mami ta ba wale ai gi mu tu ne de nungai jate ai na phangni ba slot time si da ai na ngang do se kari no kari pot pu hana thangani kamai thang ne na हायरगा मुन्ना खल्लकांदा थमई वाने पंगाई ngang वाने चदे आई फ्रेमवर्क अम पीरी ने लुकमाय म थंबई वाने बैना पोट हाप क दो मयाम दिगे लुकमाय मान थमो व मथौ ताय ना इंग्लिश ता हायगना पर्सपेक्टिव हाय पर्सपेक्टिव म हाना सेटअप तौरगा पोट अम सो इन रिलीफ केंगी पोट हाप होला अदि मतुंग हाप क दो पोट अम सो इन सेकेंड पोट अम जोंगा हापचन जरमने ब मयाम every square centimeter among the armed forces union gi had CRPF OPI Central Police Force OPI paramilitary OPI army OPI aduna kuptuna leireba Manipur sida kamain tawdana mi chani hena sigri bano irang kai do huji pau leptri bano lising humfu ma myam jigi mayum mai kai thadokna thousands lising yum mai kai thadoga kun ha di cha army na CRPF na kuptuna leireba matung sida bu कमाई थोकने न जाए हंगजगी बनी पाला कमाई तो ना why is that it happen आई मैं तभी होई को आई ना पोच अनि हाफ प्रबन
Sigi kadobagi ako ni state Assam Rifle to police ni chaybi mo ta fundamental question. Abspa su lay ni. Mapam da deeply military aduna mo natro imay pensi na mapit oga. Lao gido. Adu so mamang do frame mo intan namam. Adu gi abspa gi militarize do ngasi na mo kari mari lay na rakeda. Militarize tawraba adagi civil police tagi armed police ni hen masing lay na labor state very few in India da Manipur is one of them. Ako chamane ba. Haidi civil police na ko criminal investigate tawri ba police station lay ni ko. Ado armed police na ko IRB MR mo je law and order public order deal tawna ba lay ba. Say normally all over India da kay do 10% pate ba kan gi portion. Police force sama lay manung da ko armed police ki proportion less than 10% Manipur da 50% hen kan no oil. Aduna no militarized form ngakta ni na ko jamanda ka inga military form din kat ne ba am police India da sumaina militarized tawra ba adagi ko chinga da ni khang de si every operational area am army na loin pai lay aspa lay tab mapam da su July tang wan de sa na da su adu magi reinvented form da lay mamangi ko gi CRPC gi 131 section 131 ko ado yaw se kayuma army ki unit amagi magi operation area da leibada public order kaira abadu targa bi army officers ai magistrate ki order ngai su ya ba I have to intervene and save life and properties public order to kaida na ma ek to gadabani adu ek to ga khudak tamana public authority civil authority da inform to gadabani na provision piri ne ba apspa lai taga su CRPC 131 makha da moi ek to gadam ne do Singda maidani khangde everywhere the CRP ni khangde unit mayam na lairaba mapam apspan su kupta mapam na su 131 CRP si lairaba mapam da karamain tawdana ni lising humfu hen homeless o hen grino khun kamaina chuai grino sia moi ni ek tawda bani se masana taw na to singi accountability se thibagi question number ko ji tangda ba yati Today Assam Rifle do micham change du loina na thaira thamakana hangbam chopo question di deeply militarized oiraba Manipur gumba state union gi armed forces CRP ni CPO haita central police organization ni khangde paramilitary ni khangde regular army ni khangde Manipur police station and PS na kupkuna leiraba jaga sida kazamain tawdana mi lising humfu hen mayuma kai mangangri no I will say hangbam chopo question ne se sumba da mate swang hangna sahi sida isida koina mid side na leide da tawa ut side na leide ba pose mase ai koi journalist na so hangam thai civil society na so hangam thai hangda ba question kari no haiba se masi hangda ba adu na ngarang put up to garmi do hana frame am changa menu na silence ori se ai koi bu exclude to na history da gi loktor pa colonial matam da su India I will say anthropological subject ni history da yaulam de sing madun lai nangi akoi gi larik tam of ni hegel na ka European si khatan history lai je outside Europe the people without history ha do na anthropology gi dad nei na do ni history da yauloi do ni adu gi type to sai hunjanga suraba India na ninka tamam ngasi bauga north east ki history se anthropology da hapta laga history de haundris ba ngasi bo ngangai ga ye palam mi do nga exclude to lai ba mafam ne ba adu gi national thought to adu da ne ko na suffer to North East na suffer to se sigi dini adu na no si criminal lady si adu gi explosion du reflection ne hai ngam ne ba sugumba basic framework se thamaga relief camp ne ngasagi basic khoi gi armed forces and police ki failure de thoi ba mayam che poch thangjalak tu si da su thamde pusalakte ade deforestation tamakte ga ngang ba kang um su yawi ba ko yam nulu ni su si dang to akto pa view mayam journalist mayam so ainam no hanu jai ga ban su muthat ke se karmai su da kari mai yawi ga agreement is government to godam ne yawi ne tu mayam ang tang biong TV sa ina ngasi raja di media itinaw tina madu programa mamten ogto to bi su se karino ex karino kana na muthat kani kamai muthat ni try pa ta ri meaning na karino ga jumka munne yeng muka da di ako ingangan une ba 29 February dagi ngasi ba da su se lokthok ra ba lokthok ba ju di kari haina gi mayam lokthok tra ga di ek to bi yare na shi important lo se su gi matang pukhat la te ga ne thakna te mi na ngai ba wa se karino khang de he ngang ne na ngai ba wa se sugum ba kana da ba matam manghan ba miyang mami to utchai ba sai bot mamang da so haija ni ai um su mayam haija ge ka shule ta bo za ma cha ma na mayam chang na gi pen da du gi ichep ipom da yarak pa ai so du ma pen da ba mi mani mi lo na vote le pa ya da ba gi ai le pa ne sai han so haija ni kuji miyam gi voice ko ga cha cha ga ina adu express to garu ba ne sidai sida ai koi marak ta su
mapanda leba maitai masa su yawi ainu uba da suma mina nganga isi karino hangda bida swaida mukhi vested interest man ba language da nganga ga criticize abu yawi adubo loisalapuda thong min lure wa hang to ama tungda thamden ga da pon su du moin thang ga da uni aduga aingon da thamden lo ngang lei deforestation na dagi illegal immigration jibu opposition gi MP na tawgadra brana taga executive power pai ba sarkar pai ba moina tawgada ba thabak la sim ta hang ba yung nga ka do mi tu na sidai sida akhoi di yengjan ba du ne ba khoi di oversight function ai jamanom da khoi di chokidar gum ne ba yung manung dal lotion na chak thong du yung da lei ba mi na oi ga da ban adu bo chokidar du choga hujik pok chak thong di ka do bai no nang na pi chulam di ka do bai no nang na de yung du su thong jang thong ra ga ni kwai cha thong su mana ta bi wa dan thong thing thong ra ga noi na chak su thong di nang na ga na chokidar da ta na pi chu di ka do bai no si dai sta ta tin mi ram thoi si ka noi na lang thong di ta na mai thalam di ka noi na chokidar da ta na ngang bai ta ka moi ngang ji mamai ji kai khang da ba na ta ga mi ngon da la na lam jin na no to wa yang ngang ni si aduna akoi no ja hai ja ga da ba di akoi gi party miyaw ga se akoi lo na mi no ai gi su ason ba le rang ani asol ba le rang ani BJP su le rang ani akoi congress su le rang ani adu bo thamoi senga changai ba akoi ge ai ga ngasi phamina je be se akoi ge honorable MLA ani si ko young black nak ne akoi new generation am la ko gi politics ma hauna na ba akoi na khangja bu do ai ni su akoi share to ano ba manipur am sem da su mo oi da pa da ba oi lo da ba ngangum si mi ngon da mit uchai chal ga lan uhan ba gi thabok to gum chi thamoi senga da tau se pi apa chuping na thamoi senga ko na gyan ta ba ai na to ga da bi tho opposition na to ga da ba ma tho ruling na to ga da ba ma tho sarkar ge lai ba kang na media na to ga da ba tho oza na to ga da ma tho civil society na lo ga da ba masi mayam jina clarity myo thabok to ko ta pi asuping na manipur sa yam na nuai ai fa na ijat lai na ko harau te ham na lai ba lai pa ama soidan oi gani madu gi oina ba gi lambi chat pa da athing ba pe pa thamoi seng da ba gi wangang sanami huzik tong lari ba mayam du ngasai isu khati adwa phate se and it's high time that we become honest and all work together ai ngai na soigre di soigre akoi sakana su manipur sakana su koi soigre hai ko da khon ma de ru chasu lu bi tok ta de soigre ke du jige huzik ai changmi na ga da ba matam ni aduna kana da ba da matam mangan bi no mi ngon da uchai ba to bi no duna prime minister na ngangai se khoi gi swai si su kan na ba hon na ba du ma na tong ning da ba du su tong ning ba sar ga mala la ga tholak pa ni na na dau